ikaze kandi bifuriza icyumweru cyiza cyane. Mu gihugu cya Portugal inkuru iri ikomeye cyane rero ni FC Porto yatwaye igikombe cy'igihugu cya Portugal ikaba yatsinze Benfica ibitego 2-1. Aka rero urabona ko basereburaga cyane bikomeye cyane kwa n'ikipe ya FC Porto kabisa, ibintu bigenze neza cyane mu mwaka batwaye shampiyona bakatwaye n'igikombe cy'igihugu. Tukivuga abatwara ibikombe mu gihugu cy'Ubutaliyani Talksport ikaba iri kutwereka ikipe ya Juventus ikavuga ati yagitwaye ku inota rimwe gusa, na inota rimwe rero ryonyine gusa barushije ikipe ya Inter Domira. Aka rero ikipe ya Juve yatsinzwe ibitego 3-1 imbere ya stade yayo kabisa, Roma ibanyagira mu buryo bukomeye cyane, ariko ntibyabuje gutera igikombe cya shampiyona n'undi bari baratwaye. Anako kandi ikipe ya Atalanta yatsinzwe na Inter Domira ibitego 2-1, ariko Inter yahise ifata umwanya wa kabiri. Umutoza Antonio Conte nyuma y'iyi match ya Inter Domira na Atalanta akatangaje amagambo akomeye cyane kabisa, avuga ati uyu mwaka wari ukomeye cyane kuri buri muntu wese, ati wari umwaka udasanzwe mu by'ukuri ko hagize akazi gakomeye cyane, atari ko yaba njyewe yaba n'abakinnyi ntago club yigeze iduha agaciro, ntigeze agaciro ibyo twakoze. Ati hari ibyo tugomba gukura, ati hari n'ibyo tugomba kongeramo imbaraga, ati niyo mpamvu nteganya kubonana na perezida w'ikipe ya Inter Domira nubwo adahari, ari mu gihugu cy'Ubushinwa yitwa Steven Zhang. Iyi ngiyi ni aferi yo gukurikirana cyane. Anako kandi ikipe ya Lazio Roma yatsinzwe ibitego 3-1 na Napoli, ariko Shire Mobile yabonye igitego yabonye cyari cya 36 muri Serie A. Uyu musore akaba ahise anganya rekoro yari yasizweho na Gonzalo Higuain 2015-2016 akatsinda ibitego 36. Anako kandi yahise ahabwa Soulier d'Or kabisa y'umugabo watsinze ibitego byinshi cyane muri shampiyona muri uyu mwaka kabisa. Shire Mobile rero Felicitation ikipe ya Lazio. Ikinyamakuru la Gazzetta dello Sport kikatubwira ati Inter Domira muri ambiance atahubwo Conte umutoza wawe yashwanyaguje buri kimwe cyose, rero akagotse kuri amagambo yuko rero ubuyobozi bw'ikipe Inter Domira utigeze bashyigikira muri iyi saison. Anako kandi byahise bishyira akabazo ku kazoza ke mu ikipe ya Inter Domira. La Gazzetta dello Sport kandi yagarutse kuri Zlatan Ibrahimovic, akari umwe mu bakinnyi bakuze nibura babashe gutsinda ibitego 10 muri Serie A. Akaba rero yakoze amateka akomeye cyane uyu mugabo Zlatan Ibrahimovic. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Mundo Deportivo cyatubwiye ati Ivan Rakitic yamaze kuvuga ku ikipe ya Sevilla. Aka rero agiye kuva muri Barcelona akayitiza mu ikipe ya Sevilla. Barcelona ikisaba gusa ni miliyoni 10 z'amayero, hanyuma uyu mugabo usigaje kontra y'umwaka umwe agahita ava muri Barcelona akayitiza mu ikipe ya Sevilla. Affaire à suivre. Mundo Deportivo kandi yatubwira ko Griezmann ndetse na Dembele bamaze gutangira imyitozo muri groupe bameze neza cyane. Ikinyamakuru Sport cy'Katalunya kikacyagiranye interview ikomeye cyane na José Maria Bartomeu, perezida w'ikipe ya Barcelona, hanyuma avuga ku bijyanye n'abajene. Mu by'ukuri avuga ko Barcelona ko ngo bivangiyemo abajene ndetse n'abakinnyi bafite experience baba veteran. Akaba harimo rero Pedri mu bajene, Tracao, Ricky Puig, akaza Ansu Fati, Araujo, hanyuma kandi akagarutse rero ko ati bakaba ari kumwe n'abakinnyi bagomba kuha experience harimo Messi, Luis Suarez, Pique ndetse na Busquets. Bamaje kubijyanye na Ansu Fati yavuze ko Ansu Fati atagurishwa, ahubwo bavuga ko bagiye kumwongera amasezerano, hanyuma Kroos bakayizamura bakamuhana nimero nshyashya, avuga ati rwose akani ko kazoza ka club. Bamaje kubyara Lautaro Martinez yavuze ko Lautaro ibiganiro byahagaze kuri ubu ngubu, akaba rero ategereje kongera kuba bisubukurwa n'ikipe Inter Domira ubwo shampiyona zirangiye. Bamaje kubijyanye na Neymar yabakuriyeho kabisa, arababwira ati rero gusinyisha Neymar ni situation idashoboka, ntabwo bishoboka ko twagura Neymar. Ikinyamakuru Marca cyagarutse kuri Karim Benzema kivuga ko rutayizamu udashidikanywaho sezo 11 ayoboye ubusatirizi bw'ikipe ya Madrid. Ikinyamakuru kivuga ko ibi bintu byaherukaga kabisa, Madrid igifite rutayizamu Santiana. Ase kabaganiye na Eder Militao akayavuza amagambo ajyanye n'iyi titre avuga ati niba Ramos adahari njyewe mu ndebe ndahari. Akaba rero uyu nguyu arashaka kwigaragaza bikomeye cyane ubwo bazabahura n'ikipe ya Manchester City cyumweru gitaha, igihe rero kapiteni Sergio Ramos atazaba hari kubera ari mu bihano afite ikarita y'umutuku. Ikinyamakuru kandi Asset yatubwira ko ikipe ya Atletico Madrid igomba kujya i Lisbon ifite ubusatirizi bwa Llorente ndetse na Costa. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo cyatubwira ati Mbappe hari impamvu yo kugira icyizere. Mbappe akaratangiye gukora kuri wa gatandatu kabisa imyitozo yo kwiruka wenyine, hanyuma Mbappe akaba ashobora kuzagaragara kuri match ya Paris Saint-Germain na Atalanta kuri 12 z'ukwezi kwa 8 Lisbon. Affaire à suivre. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Star cyatubwira ati umutwe wa Aubameyang niwe yahinduye talo, nimba ariko navuga. Arsenal ikaba yatsindaga ikipe ya Chelsea ibitego 2-1. Ikinyamakuru kikatubwira ati umwicanya seka ati yashenguye imitima y'Abachelsea, kiravuga Aubameyang. Arsenal ikaba yatwaraga FA Cup ya 14 record, nta kipe nimwe irabikora mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikinyamakuru The Sun kikatubwira ati Aubameyang anasohoka, bakaba bamubaje kubijyana n'akazoza ke nyuma y'iyi match. Aubameyang yavuze ati ibyo sindi kubitekereza aka kanya,
ndishimye na bagenzi banjye turi kwishimana, icyo twasabagaga ni ugukura igikombe ahangaha tukagitwara mu rugo. Ibyo byakazoza mwe mushyize ku ruhande. Ikinyamakuru Daily cyo kiratubwira ati ngaho tubabari rusinye. Aya ni amagambo ya buri mufana wa Arsenal afite ku mutima kubwira Aubameyang. Ni nyuma yuko rero batwaye FA Cup bikaba bihesheje tike ya Europa League. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Eddie Howe. Uyu nguyu akaba ari umurejande ukomeye cyane w'ikipe ya AFC Bournemouth. Yarayikiniye anayibera umutoza. Yaramazemo igihe cy'imyaka 25. Akaba yamaze gutandukana na ikipe ya AFC Bournemouth nyuma yo kwimanukanye kandi atandukana nayo mu mahoro. Uyu mugabo rero akavuze ati ni icyemezo cyari kitoroshye cyane mu by'ukuri kugifata. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku ikipe ya Crystal Palace tubwira ko Zaha naramuka avuye mu ikipe ya Palace muri Sama. Ikipe ya Palace irashaka kumusimbuza umunyasenegal Ismaila Sarr. Uyu nguyu bakaba bamushaka ari nako biramutse bidakunze bya Ismaila Sarr bakaba bajya mu ikipe ya Bournemouth gushakayo David Brooks. Ikipe ya Bournemouth yamaze gutangaza ko ushaka David Brooks ari $40 z'amapawundi. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku ikipe ya Everton iri gushaka Joshua King afera suivre. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kandi ku musore muto cyane ukina ikipe ya Man United hagati mu kibuga James Garner akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya FC Bournemouth, ariko Bournemouth Man United yababwiye ati turamubaha ariko kubutizanyo. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Willian rero utakinnye finali kubera ikibazo cy'imvune yagiriye kuri match ya Wolverhampton, akavuga ati nababaye mu buryo bukomeye cyane ko ntakinnye finali. Les amis, mugire umunsi mwiza cyane, Imana ibarinde.